friends. I hope you're having a good morning. Batate and I are planning something very fast. Yeah, and by something fast, Makeke means a race. Ish, Batate, did you see how beautiful the cut the farmers are building? Yes, Kim Sam, I saw it, eh? Can you imagine me racing in a cart? But I would be chicken fast blind. The fastest chicken on earth. Yes, I can just see it, eh? Makeke speed racer. Yo! You know what? The way you Yeah. You know, the farmers are really doing a good job with the racing cart, eh? Yes, they are. It could actually fit into Formula One race tournament. Except those cars have engines. True that. Your feet are the engine. Yes, Makeke. I wonder how long it would take to build a beautiful cart, eh? But you know what, ne? Maybe we can refer information in yana. Okay. Yeah, I'm sure. Oh, okay. Dumela metswalle ya ka mono lapeng ke bo Thabo le bo Gift le bo Happy. Dumelang ke le ba leng ka moetsi la utlwa. Hello, Clementine. Makeke ka lapeng. Oh, Clementine. Hey, good job. Ke phetso no ga. Wa gopola ka sekolong ba botse re talking ka English wa ke pap juice. Ono le kae wena? Tell our friends what is it that you do. Baba tla eat. Metswalle, nna he ke bapala mona di televisioneng. Ibile ke rata le bapala le bana haholo. So ka se hwa ba re ke actor. Yeah. Actor. What has been your favorite book? Oscar opinion page. O batla tswa manete. Yeah. Hey, like Ruri now. Buka ke ratang ho bala haholo ke Bibele. It's the Bible. But my Genesis is up to Amen. Up to Amen. Yeah. Okay, Skim. I want to know what is it that you have for us today? Yeah. Today he ke tlo le balla buka mona. E ngotswe la tsaba re ka rola di specs ne? Yeah. Bona ke thaka lona ne? My writing game oh great is that. I ke thaka lona. Ke rola ma for eyes. Di apare. Di a tshwanela sa right. Ke motle ne? Yo. Yeah. Clementine yo. Okay. Ke mojaho wa dikariki wa Kentmont. Sekolo sa Kentmont se ne se rara mokete wa sona. Sekolo sohle se ne se nka karolo ho mojaho wa dikariki. Horisha Naidu o ne a tlola ka thabo ha a jwetsa mme wa hae ka ha mokete ona. Yena le bana ba bang ba sehlopha sa hae ba 13 ba bokeleditse preme ya gale le di scrape tsa tshepe. Dibekeng tse fitileng ba ne ba thusitse ho aha kariki ya bona ba ho tlaka ha more ka dipekere ho kopanya tshepe ena. Mofumahadi Arnold e leng teacher ya bona ona batla ho thusa mme a eme haufi ha shebile hore ba seke ba itematsa ka dipekere le dihamore. Ha ba qeta bekeng ya bofelo e latelang ke mokete ba ile ba nahana ka mabitso a mabedi ao ba neng ba ka reha kariki ya bona empa ba ne ba sa kgone ho etsa qeto ya lebitso. Le lokela ho kgetha lebitso le leng sehlopha ke Mofumahadi Arnold a rialo. Empa halofo ya sehlopha e ne rata lebitso le leng. Athe halofo engwe yona le yona ne batla lebitso le leng. Ke nahana hore ke tseba ka moo re ka rarollang sena. Mofumahadi Arnold a tswela pele. Re tla botsa batswadi ba lona hore ba kgethe. Ho sasa re tla tseba hore ke lebitso lefe leo e leng lona thatohatsi. Mme le se lebale ho hopotsa bomme ba lona hore ba re thuse setolong sa rona sa dipanekuka ke ba utlwa. Mo o tsa panekuka. Sometimes. Wena ja masapo fela. What you see is what you get. Ha ba jwalo bana jwale ba mathala kantle ho phapusi ya borutelo ho ya dibeseng tsa bona tsa sekolo. Mme Mofumahadi re tla etsa jwalo mofumatsana. Sala hantle mofumatsana. Ba bina ebile ba mathala dibeseng. Phirimaneng eo Horisha a phetela mme wa hae ditaba tseo ka thabo. Jo. Hobaneng Apollo
mme a etsa qeto hang ke lebitso le monate leo ha ke re monate Apollo ke nana jwalo hlemme le nna ke nana jwalo hlemme Horisha a tlatseletsa ka la bohlano sekolong Ufumadi Anolte a etsa lotho mme Apollo ya eba yona lebitso le thatohatsi sehlopha sa penta le tshwao le leholo le lefubedu Kariking kantle mabaleng ditente di ne di emisitswe bakeng sa disetolo tse fapaneng le ditafole le ditulo di ne di adilwe mme sebaka se bulekileng seno sa mojaho wa dikariki se ne se hlwekisitswe ho tlositswe majohle le matlakala ka moqebelo ke a o jwetsa wena mabala sekolwana tletse batho ba bona ba tswang motseng batswadi bonkgono le bontate boragadi le bomalome le bana ba bang ba bangata ba ne ba le teng le bona hona le disetolo tse ngata o dinoko tsa India bo mother-in-law tang wena o etsebe ditlama le diphekele dibuka dipongpong le dimonamone hona le setolo sa tambola setolo sa dimpho tsa Christmas le mekgabiso setolo sa dimela le disetolo sa dijo tsa dino tse ngata ka hara holo e kgolo fantisi in its tswela pele. I wonder what the farmers have planned for the Katjas. Maybe the they're one that they're playing. building. Yeah, maybe they're planning a race well, eh? Mohlomong. Yeah. O tlo ba karolo. O tlo ba karolo. Ke Sure. What's it? O tla win. Ke tla ba jwetsa ke re hala le makwara le rone. Okay. Hi. Ke nagana gore ba tshetse tshwantse o ile itukisa wait. Yeah. Now you can say that again, eh? Yo. Horisha le ausi wa hae Parisa le batswadi ba bona ba tsamaya ba latetse letshwele ka thabo mme a reka dinoko le diphekele bakeng sa go ya pheha dikari tsa hae mme ntate wa bona yena a reka dimela le dintho tse ding tse tshesane tsa fantising ya ho ya di sebedisa lapeng Horisha le Parisa ba reka dimonamone dibuka le dimpho tsa Christmas bakeng sa lelapa la bona o rata ho bala wena Yeah. le wena maka Yeah. ho bala ke ntho e ntle jwale he mme a tlameha ho nka karolo setulong sa dipanekuku mme a fetola dipanekuku mme a di rekisa di tjhesa mme di le frashe di kentswe ka hara cinnamon wa tseba cinnamon le tswekere letsatsi la tsamaya hantle mme ha nako ya lebelo la dikariki e se ya tametse haholo bohle ba bokellana ho potoloha lebala dihlopha di ne di se di ihlophisitse ngwana le mong a le mo setolong sa moqhobisi ha bana ba bang bona ba babedi ba ne ba sututsa kariki Horisha a dula setulong sa moqhobi sa Apollo kore a ba driver na molemong itukise thagoha ha choti kere ke a o ketsa yena di a thagoha le batswadi ba kena ho thusa bana ba bona mme le ntate ba stututsa ka matla ohle a bona mmoho le Justine le Sipho Horisha a qala a sotha lebidi ho ya hole letona pele ya ba o sothela hole le tshehadi mothinyeng ka mo dikariki tse ding di ne di bapile le yena ba stututsa ka matla le ho feta le tshwele la hweletsa Horisha sehlopha ka seng sa hweletsa ho thueletsa sehlopha sa bona wena Sipho Horisha Horisha a tisa sefahleho haholo ho ba tjhatsi ha tinta kariki ya hae ka pele ka moo a ka kgonang tsamaya Horisha tsamaya le bomphato ba hae ba sehlopha sa hae ba bina tsamaya Horisha tsamaya ke go le monate wena ke a o jetsa le ditshao tse ngata jwang fela dikariki tse ding tsa phethoa ka lebelo le leholo mabidi a mang a hakoloha jowe dikariki
kariking mme basututsi ba bang ba wela fatshe ha ba thella lehlabatheng ba tle ba lemala ke kotsi ke kotsi e ne ile lebelo la masielana dithupa ka mora lekgakaleng basututsi ba bang ba ne ba kena mo ba phomotsa ba bang lekgale le leng makgamabedi le lekgala la ho qetela kariki ya ho risha le tse ding tse tharo ebile tsona fela tse setseng di le hantle mme tsa jahelana ka pele ka moo ba kgonang ho tla fihla moyeng wa ho thola wa hlolo kariki ya ho risha ya hopa mojaho ka motsotswana o le mong fela ka pele ho dikariki tse ding etellong ya mojaho bohle ba ne ba shebeha ba tshwehla mme ba kwahetswe ke lerole hohle mmeleng jo we ka re ke a ba bona ba tshwana le wena tjena empa pososelo ya bona e ne e bontsha thabo yohle ya bana hore ho risha le sehlopha sa hae ho hweletsa mofumadi Arnold mme bohle ba phutheha ho atamela ha mong Milner mosuwehlooho a fana ka sejana ebile letsatsi le monate ruri tsohle di qeteletse ha monate bakeng sa sehlopha sa ho risha monghadi Milner a tsebisa sekolo hore mokete ebile katleho e kgolo mme karolo ya tjhelete e entsweng e tla sebedisetswa ho reka dikhompyutara tse tharo tse ntjha tsa sekolo ke phetho nka ya rona. Don't you want to drive a cart, Makek? Nah. I think wait after reading the book, I would love to. Yeah. I would really love to. Ino ka ba monate le thusane wa bona. Yeah. Each one teach one. Wa bona? Yeah. Each one teach one. Clementine. Yeah. A re bye bye ko bathong ba rona ne? And then after that o tlo shapa dance ele ya hao ya 2007 ne? Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. There you go. Come and join us. Come and join us as we fulfill the leaves. People come and read fairy tales, a special place to be. Live from birds. The kick is me. Some hear stories from far and wide. Why don't you come back all the time? Fairy tales. Oi, oi, Pagadia!